Mw'isi tubamo uyu munsi hari ibintu byinshi tubona n'amaso yacu, ariko hari n'ibindi byinshi cyane tutabona. Amabanga, ibyemezo bifatwa mu ibanga n'abantu bakora ibikorwa bikomeye batagaragara. Ibi byose byitwa ubutasi. Ubutasi si ibintu bishya, bwariho kuva kera cyane, kuva mu bihe by'intambara za kera, aho abami boherezaga abantu babo kujya kumenya amabanga y'abanzi babo. Ariko uko imyaka yagiye ishyira indi, ubutasi bwagiye buhinduka kurushaho ndetse buranakomera. Uyu munsi ubutasi ntabwo bukorwa gusa n'abantu, bukorwa n'ikoranabuhanga rihanitse cyane. Satelite ziri mu kirere zireba isi yose, telefone zacu zishobora gukurikiranwa, interinete ikoreshwa nayo ishobora kwifashishwa mu kumenya buri kintu cyose. Hari imiryango ikomeye cyane yihariye izwiho ubutasi bukomeye cyane ku isi, aho mu Burusiya hari nka FSB, mu Bwongereza hari MI6, mu Bushinwa hari MI6. Iyi miryango yose ifite inshingano zimwe zo kurinda ibihugu byabo, kumenya amabanga y'abanzi babo ndetse no kugira uruhare mu byemezo bikomeye ku isi. Ariko muri yose hari umwe uvugwa cyane kurusha iyindi yose, umuryango uvugwamo ubuhanga, imbaraga n'amabanga atangaje cyane. Umuryango uvugwaho gukora operations zishobora guhindura amateka y'isi. Umuryango uvugwaho kuba ufite ubushobozi bwo kumenya ibintu byinshi kurusha uko wabitekereza. Uyu ni CIA. Ese wigeze wibaza uko igihugu gikomeye nka Amerika kibasha kumenya ibyihishe mu bindi bihugu? Ese ninde ubuzi amabanga ya politike, intambara n'ibyemezo bifatwa mu ibanga rikomeye? Hari umuryango umwe ukora ibyo byose mu ibanga rikomeye cyane. CIA, Central Intelligence Agency. Uyu ni umwe mu miryango y'ubutasi ikomeye ku isi. Ntibakorera mu mucyo, ntibagaragara, ariko ibikorwa byabo bigira ingaruka ku buzima bw'isi yose. Ubundi bavuga ko CIA ishobora guhindura ubutegetsi bw'ikindi gihugu, ikaba ishobora gukurikirana abantu bose aho bari ku isi yose, ndetse no gukora operations atandukanye ndetse mu gihe gitoya cyane. Yewe aya operation ntumenye igihe yatangiriye ndetse n'igihe yarangiriye. Ariko se ubundi CIA ni iki mu by'ukuri? Ikora ute? Ni izihe operations zikomeye yakoze mu mateka? Ese ibyo ikora byose biremewe cyangwa hari aho igera nayo ikarenga umurongo? Uyu munsi tugiye kujya mu isi y'ubutasi bw'ukuri, aho ibintu byose bikorwa mu ibanga, aho ukuri n'ibinyoma biba bivanze. Iyi ni inkuru ya CIA. Ese ubundi CIA ni iki? Inkomoko yayo ni iyihe? Intego yayo yo ni iyihe? CIA yashinzwe mu mwaka w'1947 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Intego yayo nyamukuru ni ugukusanya amakuru y'ubutasi ku bindi bihugu, kurinda inyungu za Amerika, ndetse no gufasha ubuyobozi gufata ibyemezo. CIA ntikora nk'igipolisi ndetse ntikora nk'igisirikare cyangwa izindi nzego zishinzwe kubungabunga amahoro cyangwa se umutekano. Ahubwo CIA ni urwego rukora mu ibanga rikomeye cyane, rufite uburenganzira bwo gukora ibikorwa byinshi bidasanzwe. CIA ifite uburyo butandukanye bwo kubona amakuru, harimo gukoresha abantu cyangwa se aba agents bari mu bindi bihugu. Ubwo abo ni ba maneko. Aba bashobora kuba ari abanyepolitike cyangwa se abasirikare cyangwa abaturage basanzwe. CIA kandi ishobora gukurikirana telefone, ama-email ndetse na interineti. CIA ikoresha satelite zigezweho mu gufata amafoto y'abantu aho bari ku isi hose,
gukurikirana ibikorwa bya gisirikare. Hari ibintu byinshi CIA izwiho. Igira ibanga rikomeye cyane, ndetse n'ibikorwa byabo biba bikorwa mu ibanga ku buryo nta wundi muntu wapfa kumenya ibikorwa bya CIA n'uburyo bikorwamo. Undercover operations. Aba ni aba agent cyangwa abamaneko bafasha CIA gukora ama operasiyo atandukanye atapfa kumenyekana. CIA kandi izwiho kwinjiza abantu mu miryango ikomeye batamenyekanye, ndetse no gukoresha ikoranabuhanga rihanitse cyane. CIA ikoresha nka za microphones ntoya cyane, kamera zihishe cyane, ama software akurikirana abantu. Hari ama operations menshi akomeye CIA yagiye ikora, harimo nka Operation Ajax yakozwe mu mwaka w'1953, yakorewe muri Iran. CIA yafashije guhirika ubutegetsi bwa Iran. Iyi ni imwe mu ma operations ya mbere akomeye ku isi CIA yakoze. Indi operation ikomeye cyane CIA yakoze ni mu gihe cy'intambara y'ubutita. CIA yarwanyaga icyo bita Soviet Union, yinjizaga abamaneko mu Burusiya ndetse ikanakusanya amakuru ya gisirikare. Indi operation itazibagirana CIA yakoze ni operation yo guhiga Osama bin Laden mu mwaka w'2011. CIA niyo yagize uruhare rukomeye cyane mu kumenya aho Osama bin Laden yarari, ibintu byatumye afatwa ndetse aza kwicwa. Indi operation yakoze ni MK Ultra, yari operation y'ibanga cyane, aho CIA yakoze ubushakashatsi ku kugenzura ubwenge bw'abantu ndetse no gukoresha imiti ya LSD. Iyi operation yateje impaka nyinshi cyane. Gusa hari impaka n'ibibazo bya CIA. Nubwo CIA ifatwa nk'ingirakamaro cyane, hari ibyo inengwa cyane, harimo guhirika ubutegetsi bw'ibindi bihugu, gukoresha toca cyangwa se gutoteza abantu bakekwaho iterabwoba, ndetse no gukora ibikorwa bitemewe n'amategeko. Abantu benshi bibaza bati, ese CIA irengera isi cyangwa irengera inyungu za Amerika gusa? CIA uyu munsi iracyakora cyane ku bijyanye no kurwanya iterabwoba, gukurikirana cyber attacks, kurinda umutekano wa Amerika. Ikoranabuhanga rigezweho ryatumye CIA ibikorwa byayo birushaho kuba bikomeye kandi bikabera mu bwihisho bukomeye. CIA ni umwe mu miryango ifite imbaraga nyinshi ku isi, ariko ni umwe mu ifite imbaraga ndetse n'amabanga menshi cyane. Hari ibyo tuzi, ariko hari byinshi tutazigera tumenya. Mu isi y'ubutasi ukuri kurahishwa, ibikorwa bikorerwa mu mwijima, kandi amateka akandikwa n'abafite imbaraga. Ese wowe utekereza iki? CIA ni intwari zirengera isi cyangwa ni imbaraga zigenzura isi mu ibanga? Ngayo nguko rero, ese CIA wowe uyumva ute? Tanga igitekerezo cyawe muri comment section, ndetse ntiwibagirwe gukanda subscribe kandi no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubana natwe 5 kuri 5 mu makuru ndetse n'ibiganiro tuba twabateguriye.